Marona soifua talafalava se whapopongo talafou le beideu Samoa mo le nea so whareile. Mo moato mai Lucia mai Ukraine wha mai wawa ia le swa uli vaenga o Moscow ina waa fiestasi no whangatele le swa uios pa inga a Ukraine. Wari patia le BBC e lata le 2 lau drones na tawhana ane e Ukraine a ngai le lau mua o Lucia. O whamtalanga mōri mauta wai, wa vaia le asu uli wa lua e mele no whanga na ospa ia, mai toa swurfitu o whamanu ali ai. Whai mai ua whautueina e sui o Lucia tangata i no foi whane, ma tā puni whamalama, ma o te tawananga i ese mai ma le no whanga lea tangata mātatua o iai, mai la tau e whaale tonu le manawa. Whai roe le BBC e lata i le afe drones na whana ane, whape foi ma upenga whana mamau e wha o cruise missiles a na whana i lalo e Lucia. O le whamtaranga Zelensky e whapea, o le tali atu lea a Ukraine i oso whainga le vai astar wai te tonu o Kyiv, lea na whaalea ngai nai se no whanga whaale lotu tele. Whai mai Zelensky, na tau tele i mana na o lawa i le nei taua, a whai e mu Ukraine, no na winga, o le a mu fo i ma Moscow. O le tari ane le minister o vai pafo Lucia Sergei Lavrov, o ia whaailu ai, o le a whaatele ina o swa inga Ukraine, mai le a Lucia, mai ia ta ua i le lava upu, e le lei le whaatino ina. O li puti e whamalai lele i Moscow, o ta pulia le tu mau, ma le siria le 5 se lau whainga malanga, o le tonu. I Amerika wa ave esa le poloka, sa whaia Amerika ia Iran ina ua mai asai nia le marianga i le vāo atanu e lua ina ia whaamuta i loa le taua i Iran. Whai loa le BBC whaamtaranga le taitai o Iran o iei nei o Mojtaba Khamenei e whaapena whaia e Trump le nei marianga ma le nau tele ia whaia loa se marianga. O le urua i taimi leo o te whaalongo i nā tuai le leo o le li taitai, a wā ua whaisi umi le i toe vai e no whanga whaitele talo na tura i mai le tofi e sui tūranga i lona tua a o Ayatollah Khamenei le ana whasio tia le amatango le taua. E leo i eisa tali a Trump i le whamtaranga ia a wa ia whaelua e te taua na tau fia loa whitawinga i le marianga le nei o whaia e au fia i ma whitawinga Israelu ma le Hezbollah i le panona. O se tamaitai whai ata tipanga mai Pertania wa mōria ma whetau ina rana tau ma whai e aveane whaanana i au setaria le sidia i le 3 kilo le fuala au whasaino le aisa ina ua malanga atu mai Afrika i sifo. O Emma Hussein, tolu whātou sanga, tu rai whamsinonga i sini rea sora nafi le mai ono mōria i le matau plenei, ta ua foi o le whaasalanga o pito mamafo ia mōrianga pe a whaamaria solo a toa i le whalepui. O whetaua ina e manatu leo o Hussein, Malaysia urungari i mai Australia i saute, na o lātou tau mawhai e ave ane whala au whaasaina ia, na ane i te tonu o Nitanga Malala, a sa tu ina i te tonu o containers mai kana. Whai mai o le tau o ia whala au pe a whatawina i Australia, pe a malua se lau i wasurono miliona tala Australia. E le i whaatanga ino na tala i tua le ata mai tai mai tuatura i le whaamsinonga i le masina o Aukuso. O le Samoa mo le masina fau o Iulai wa fuafua te tala ina le sitala po o talo sanga mo le Pacific Engagement Visa a Australia po le PEV pe ona fola sia mai na mitanga renga le Home Affairs i le Vasinei. Pe tai wata ua ripoti wa le au fia i le atunu o Vanuatu i lea fuafuanga e ui ua lua tausanga so o iei pea. O le fuafuanga le nei Australia ma waile avanoa nofu ma waile tangata i Australia ma whainga ruenga ma e o atu le tolu afe tangata Pasifika i le tausanga e anga waa iai na tauia mai atunu o se furumaratasi o le o au fia i le porokalame. O whairoa le Radio New Zealand whainga tau na saini Vanuatu iai e ingo le visa o na oro o whetu na isa isi ala tau marienga masaina. O Samoa le isi atunu o le o au fia i le risi o atunu Pasifika o le o au fia i le fuafuanga ma wata ua le ripoti se whaamatalanga mai a Vanuatu e whaatatau le mata upu o ta wai ua whaia le nei whaaiunga i se tūlanga una ia ai le o ni whainga whaapaanga. O nauru le isi atunu e le o au fia i foi i le tausanga nei. Ma le tala muri mai New Zealand wa tau tuititia mai a inga mo le whemalanga i atu o tangata mai se sa etu tonu ina ua iai le marianga i le bao Amerika ma Iran mai se pepa whaamtaranga me le ofisa o vai whafo Aotearoa ua whaelo ai le atulanga ma ia inga tau le saunga le mu sa tuwina i atunu i se sa etu tonu i le teimio le taua.
Ua whaelua mai li poti le ofisa o le latou fautuanga, e ao na tausisia pea iainga, ua mai a whataatia winga i le whaatanga, ma le whaetitia o avanua e whaimalanga ai ia tunuu o na upopolenga mo le saunga le mu. Ma fautua ina tangata New Zealand ia tunuu ina ia sila tuto ai fautuanga malapta inga mai ofisa ia, sila i whaatununga i lunga upenga ta whaelangi. O Israelu, Iran, ma le panona, o lo whaasa peo na whaimalanga atu ele to tele, a o fautua ina ia sila pea ma mata i tūtal whaatununga mai ofisa o le malo, a mai se o le vai whafo. Tala ia na video sa momo le nei aspareile, manuia tele lava le whaiunga le vai aso whaasoifuia. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Ata e ia whamoa. Ta e tutono la lapisi e la foiai mea ai. Ai le o le pini lapisi maasani. Leanga ni ai masi vaenga o mea ai maona lapisi. E whaama umaua. Tāmaki Turuki, all together, Auckland. Hey, don't be that guy. Or that auntie. Ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Le Shine Dental, lau fale fa inifo fa moina. La to te fa fofa tal no anga unifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala me fa ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile 5 fitu fa Great South Road Manukau. Bevili mai le lua fitu ono onu fa. Lua fitu ono onu fa. Mo le Shine Dental e ia inga fa pitoa. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongafitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I fale mai e lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asiasiane I le upenga tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Radio Samoa, tasilima iwatolu, amo. Radio Samoa, tasilima iwatolu, amo. Ia, talofa lava le paia mawalunga o le whaafonga tāpuai a moise fōi o le usila mai moa Samoa. I le nei fōi a wauli o le asfareile wa tāwalunga I ai, ia maua tu taula ai tiute ma Faiva o Samoa leo wa Gagaifo. Whapoponga masani o le tātou porkalame lei a taua savea, ia whapena fōi le tofa ia whonga mua o le tātou producer le nā. I le nei fōi vahenga. Ua mai a fōi ai ia matawalunga tiute o le nei vai aso atoa. Mori atua I le nganga whaftai, se umanu whaftai fōi le whafoi no le porkalame le nei aso malau o unanga ma le tautua whai pea. Tali tonu sa tali e fōi ia le mamalu le atunu. Ai mwese nai, ta mamtina ma tuamasto ino le au. Whai mai le au, te losa vea. O le makua pepero o ka kanga o seu makua. Me o lewa mako wola whakasi mua. Ia wa aise kama kiki ka pero mkua maalia. O lo lofa mai ia le tofa. Po le fionga fōi ia le au ma le whalitua I lau sunga. Seu manu I pa lau ftelenga fōi fonga mua. Ia, ai, ta oto atu ia pa ia o Samoa I o le tūlanga whalupe. A malole soifua manuia ma le langi mama. Manatu sa manuia le nei tai au ina ua ala usu ma ala seu Samoa. Ina ua ngā e fo I le la. Ia, o Faiva basani na. O I la tau, ia Faiva o le ngātai whale. Whapea fo ia le vāteatea. Ia moise fo I o le tua sivi ma le tua vau. A lole ngā lurue, a le nei atu nu, ia e ala usu I ofisa, e ala usu I whalewhai ngā ruenga, o potu a onga, ia whapena fo I pisinisi ma kampani tū maoti, tā ngā ruenga na malo, ia e moise o atina e lava la tau ia, o tātou lava tangata E peo Samoa, male Pasifika, ia o le whale sui, o le whale o tiulu, o le whale ainga, o mea tau lima, ia ai wha malo yo to Faiva sa
tonu sa pui mo malutia lo tau soifua i le savalinga o le deiva i aso atoa. Ia i se teimi wha mai atu i le wha talofa alo ia i le wha fonga tāpua i mai a le tunu. Mai o ngana maunga te tele se io o i maunga iti, wha pena fo i o nao se io o i o na iu. Ai le ngata i lea, i o le tāpua inga mamalu o ta mam tina ma tu o le tunu. Ia ma le lo Samoa. Lo wha fonga mai i tafa i fio le lalolangi lungo le tātou apio fōringa, ma le tātou YouTube channel. Press the like button, share our program, and leave a comment for us to read afterwards. Whatasi mai i ala malo, whalologia, masani, le fonga fo i leo le tātou porkalabe, o oe ma le tūla fono. E tāua lunga i ei au mea leanga, o mamau mea le leina whai le neiva i aso atoa. Ia ai se di ia ole o lo ngafa mo le tūla fono. Le fionga manu vau, siki asu, ia po le fionga fo i le whare fio li. Ai atu le fionga i le te o mo le tawui, a loli le soifo mo le kaya. Ma loli le soifo mo ia, le mo fionga sa vea. Ia e tatu nunga pi amba lo ngalo e tano fo le ne fiafi. I le whawhelo i mo le whaatalo fo le pia la sila siro tātu tinu, me sila wau na pia le atua. So lava se whatawhai te ulanga na nei e tinu umana nei ke lope mo mira tātu polkalame na nei fiafi. Ia, malo le whalau, malo fo le tautua le nei vai aso. Ia, whaaftei fo i le atua, toi mo lewa no e whela iai. Ia lava, o le ua wai a kusuno le kingo wa mawara se fua. Ale fo wawai a kusuno vai. Wale mea le kama i dei le tala tu se leo le sulu a wale. Manino e martino. Malama o vai. Ia i lole le e seo manu fo i pofi la e whea kofa i ei. Paulo le kanga kai e suru ango foka whanga i la sulu. Whawhela i la tunu, mano fo i le tautua tunu i le neiva i aso lo whionga sa vea. Pia fu la i ngā li ia, whaatei fo i le tua o mōna nei lao tātou te whelo iai. Ia matoi wha au au i le tātou porokalame, o oimpala tū la fono. Ia e nei whiawhi mara nei vai aso, ia ma se whara tātou porokalame ngā Gagaifo Faiva i lau whio. Mani, i le ea ia se whise tala i a te oi, pe a e le whio mai. Au te whalongolongo mai i le whare mai, i te ome e na whai atu. Kālo o whai, i e le mire kaulama lama, mo le whai, mo le nano langi, ia e ui o te o suanga le mate. Bādia. Lo moa lo soi kua lau te wai. E la matia fo i lau tō ngā ruenga, so se taimi. E tau mate i le te fo i lea, taimi ala usu ai le tae au, le alu le se unga, le aso atoe te nei loro le feelinga, o le alo na taunu unga, i lungo le ala tele wai, o le lau whale aina, i o le fili ale na e taa malama, i lungo tau soifua. Ia awa o lale, e le ai, ma di koe la mai se si. O le ale se se eri pufu le malama, mo baka le wai e di. Ia mai alu whali ali alo na tino e le toe na tia, pe toe. Pe wafififi. Pe kau lafi foi se me alu wai. Se umaloa pola, mul pola, Wayne. So no mo se uso. Ia tama la inga tai. Ia, kama ki se a kama ki. Ia a o le tala fifia le na o le o tātou toi whenua. I foi nā mai lo vai aso a whape i foi le tūlanga o lo o anga. Ia. A te isa vea, whaisi pisi o le vai aso le nei, o le vai aso le nei, mana tua whanu tanga luenga le leo, ia sa vea mara whaafonga le tātou tino. I te usanga te itasi e iai vaenga o le au nanga e tatau ona ia si whawhaingo whian koe polesi. Toi whaale leia, ia le vai aso la nei lea sa iei nisi o aso sa whaaluina, fo ilele nisi o tōle ninga mtanga luenga le lo. E wha mauti noa ai, o le leile whaatino ina o ngā luenga. O lo anga vaa fo. O nisi o tole ninga mtanga luenga leo a ere pasi. Ia wapi se lo kong ninga engo fongofu se ilo ngai ke pasi. Tūlanga la wha pēnā le wha tino rea sonne. Ese mai hei nā i wha whita auli māsani lava ia. O le vele ta o le crash course po le na o se meo se toi review. Ia, toi review, refresh. Refresh, Mana tua lau vaenga ia au fi ele fitness. Ia ele fitness a le leo, tau na whai e tai lua tau sanga mwhatino ina. Ia e iai whi mana vaenga leo toi wha le leia fu ile leo lau whanga. I e whanga haino la o malos. O le whanga haino le tātou whanga fu lea wheeler. O le whanga haino fu i o tātou spray paper.
pa fo lele te le o vaenga ma fa mauti no lele o lo la fanga wila le fa mo le teisa mana tua la wa ye le teisa fo le la roll mai ko mo tanga luenga le vo lele ia e te tau fu la ona fe tau le mala malama tanga luenga o li imita mai te tanga luenga le fa ngai no le fa ia a pinga fo le la fa ngai no tanga luenga o le sia vanga ta u la vai I tole ninga nei ma o onga ne tanga luenga le e toe fa manatu tanga luenga va enga o le tu la fono e te tau o nau si sta ia tanga luenga le ma fa amalieina ai li fa ngaina va enga nei lua e toe fa manatu tanga luenga le ia li imta mai te tanga luenga ai se va enga nei o e alo ese mai o no mo li ai lo la ia le tu la fono e se tau o va enga le ne ele manatu le tu o le ko fa e peita o lo fa nga solo per faingo o tole ninga ne mtanga luenga leo ma o onga e toi fa manatu ma toi fa mala malama i imata mai ta mtanga luenga a wala e te tau na fa atino i nga luenga o le vaenga fu e ta huai po le arfa me o le vanga kongon kanga luenga leo ai le pasi si vaenga ia e kire alu ngora wala e le ma fa no e felwa ia mo le sire fie le atunu ele o leo umal mtanga luenga o la to umia ia fanna ma vaenga ia ona wa yeni si o lo wai kong la vai ofisa ai ma faia io ai ma faia fo ona la to o le vaenga le ma toi fa fo ia la ko ticket ia lo ia o le vaenga ta wala na e se mela vaenga le ofisi pison ne vai aso te le fa fita u li o vala mai la tunu e mana mi elef so sani li putia mai ai nisi o whaalawelawe o lo tupu I tonu a inga o le pāo tua oi mani lau tele le fo te tilo la whao I whai mo tilo I lunga le upenga ta whailangi tele I o nisi o vaenga le tātou te tala no ina tātou porkalami a o leo lo tele na sai tia I nisi o le tunu lau lava ia tilo o lo whatupu la ia le mawalunga o I lato lo fai te lo so nga tu la forno ya afia ile la o ma losi o le sawai no isi ia o isi la na vai ngole fai si pisi en tanga luenga lelo ia ma isi fo yo so nga tu la forno o ma wo so fu malo o en foi lo siria tu I le mata pule I le velo le course le refresh ia a tonu fo ya nga to fa mana tu I leo e ta ua tele le mala malama le faa nga ina le malo si anga fal tula fono le ina ia aua ne I faa nga le te tau saole the abuse of power that you possess ese tau ele o toi po malai o lo iai nisi o halo mata mawhana ua le mtanga luenga o lo fai insu enga mtanga luenga leo ono o le fa mauni ona fatino ina o le ngā luenga mana tua fo I Samoa sa vea ma fa fonga tata utunu o vaenga pito silia na taua sila fiela tunu wa iai le malo si anga fa le tu la fono I le matanga luenga leo la to te fatino ina I le ngā luenga peita iane e iai fo I vaenga wali mata ita iai fa mauti noa o lo sa o le fai ngā luenga talfa teita I le vaenga fasu marvan o sori ngā tū la fono tasi von tasi Section 48 Crimes Act 1961 fai mai le whamatalanga o le tū la fono lea e iai le malosi anga wha le tū la fono e ma fai ei o na fai se ngā yuinga mo le puipuinga o oe ma leisi tangata self-defense of yourself and others. Man tua ngā luenga le tēne wha ngai mtanga luenga leo stalfa teitai I lata mai a whai o atu mtanga luenga leo a olo iei se tasi o lo whao o lima I le lau tele talfa teitai shopping center I o tara o leo lo whai ese sori ngā kula fongu lea I lalo le tū la fono e iei le malo si anga mtanga luenga leo e whai ese ngā luenga e tau fia le tangata lea aise a wha sao ina I leo whaasau ina I mane lau te lolo a fia. E o ala, ina e ono whaongai le la au malosi. E mese lava, pe a whailia o iesi a upenga le tangata le tarwhatita, se sapelu o se whana, a whailo o iesi vaenga o iloa I mtanga luenga leo, o te le a fianga, o te le fo'i I a le avanoa e to te le ni se manunu o mamaliu.
ai whai a kurunga ruenga ai ki. I lalo le vaenga le whasu marwanu. O tūlafono soli ngā tūlafono a whiwontas. E ma whai o nā whaatino i nei lo. O i leo lo o tele na whaasea i lea tunu. Vai mai lo wei kanga ka o whanma o whangan tanga le ngā le tunu o whaafonga lea tunu. Ona tua i ai leo le tanga luenga. Peta i ani. O lo o whaia i lalo lea. Lalo tūlafono. Whai mai lo la i lo li si vaenga. O li si vaenga lea o le vaenga la vi o tūlafono ne o soli ngā tūlafono a whiwsela una sumatasi i le vaenga tolus fumaleiva. E iai le malusi anga le matanga luenga leo leo. E whai ai se ngai oinga. E tau fia ai se tasi. Ua iai le whamtalanga fwile le ua sai tia malokaina. Stala whata i ta. Awa ku ngai whai se kako kalunga marika kalem wha maunia. Ua iai se soli ngā tūlafono. Wha apea tūlo leo leo. Ia ole a lokaina matau fia. Ai solar kanga kalia. Ai alu pe iai se a upenga po lafu i se vaenga. E ma whai i lalo tūlafono. O na whai e mtanga luenga leo leo se ngai oinga. E tau fia tanga talea. E o lawa fo i le vaenga leo le pule le soifua. E ma whai e le mtanga luenga leo leo. O na whai e se ngai oinga. Ina ia tau fia i lato o lo tau fia pule le lato soifua. Sila lai le si vaenga pe entatala noa ai. O lo iai malo si anga nei, peita i ane. A le folo lo mtanga luenga le loi vaenga le tūlafono. Whai mai lo le vaenga onos fuma le lua o tūlafono soli ngā tūlafono a whiwselau onos fumartas. O le kangaka lea whai le ngā yoinga lea. Pe a whai ua whai se ngā yoinga e se atu mamawalunga atu na leo le ngā yoinga kaunga whai. E ono mō lia le tangata le tūlafono. Whai mai le Britannia excessive force. So a criminal liable la kangaka lea. E ono mō lia ai. O le wingara o whamtalanga, kare whake ka. Wa o waku ngai wa o le leo leo, o lo iai o ia lau whiunga po o seu manu foi, loka mai o lua, le uka kokuri ka avale, la kulolua ta avale tu, lua whio soi mai whafo si mai lua rima, a o waku koe ku isi o lua. O le vaenga le na, e le whatanga ina la tu lafa. Tu so le mele we ku ia le ngu ko kanka le o ki ngalo. O ki ngalo. O le upu mongi ya. Le upu mongi la no le ku. Ku mo mo le ngu ko aro ka. Io, e le whatanga ina la vaenga la. Excessive force. Se ia vanga na, wa ia se vaenga, o ke lua ko ia ngofo se me se au pe. Va pe ngaro ka nga whaka fa fu ale se me ve ia. Ia mana tua la o ke vaenga na. Ai mana tua le si. Ia, o le sila vaenga te tauna sila ila tunu. O le taimia e loka ili mo se tasi i tua. O le sisia, sisi threat, o le sisi whama ta o to ia taimila. Ai a whaila o loka i kua o lai valo mani nguko e la kuli sila o loka i kui. E i lalo le tūlafono le vaenga e o no suma le lua. E moria la leo leo. O ina tauna mori o leva, o fa me verbal abuse. Le ai e man tu e se vaenga ia. E se la vaenga na. O ina le tato te tala no le ngat por kalami. Anga ku wakwa sa mo yo o tafa. Ia e si la fia o la wa ia tauna. E fa fera mele wa le na loka tua o le tu ingori siri inga. Ia. Ai loka fa kasi ma u Ia. A le ala fa fam talanga le tu le tu ye le fa ya tu le mala tala fa Samoa le mamla mai le fa kali ke mi ka ko fero e pe a unha fa ka fam kala mai ya no fo ma ta o le fa mai officer did you hear that fa ko le what is it? Oh, he said I better watch out after this. He's gonna smash me. Oh look, why is he seen a lie? Oh, why fa makawa? Yeah. Ala go fa ko fa Samoa. Ala go fa makawa. Ole winga la le fa mtalanga vo le ia mala malama le le tunu. Yeah. I lawa ya tau. Ku unkanga luenga whailo la tu tiuti. Ai a whaiwa iei se vaenga wa e sila tu ua le tonu wa le whaatino ina o le ngā luenga. Lau whaukuanga. Awe lau whasea. O laua ia ta tau Samoa. O le awe lau whaitionga. Mai o te whaafitai le tunu o lo walau mai. O no lo te tupu e vaenga whapea. E mana tuala. O ke whai o lumana official le ave. O lo iai vaenga wa umana whaatati tia le mta ngā luenga.
e mawhai o na avatu o I whai te unga la tunu. Ma ono whai e su enga a wha maonia. O na mōri ai leo, o nisi o li ima tamaita ino mtanga luenga. O lo o whai e nisi o soli ngā tūlafo. No mai o leo pumoni, leo toi pōmalai. Wa iai a li ima tamaita ino mtanga luenga. Ua uma su enga, wha maonia. Mōlia, lua vanga iei. O le kuli, man whar pui pui. Mai le fa pe e le ingire le fa pui pui o lo tu vanga le o ila e se la tau o tole ninga ia ma o ngai mtanga luenga le e to e fa fangu e li ima ta mtanga luenga oi manga kua vanga ia kula fo mana tua I oi fa tino nga luenga male ma fa ma o le vanga te fa afta ia mtanga luenga le e ta iono ma sina na isulu ma fa fo wa ko ringa ke mi e le se vanga fo le fa pe do ko sanga fa fa ia te ai ona isa e mana on tanga nga leo ia le leipia le fatino ino la ona nga mo la ta uti awa o le maintenance le for stability transparency credibility o le mtanga nga leo ma le fatino ino la tu tute e na ia tali atu mana ongo le tu you have to be accountable I le vava I le tunu ma le fatino ina fo la to pito la ina ia so longa le lei ia le ngata fo le in terms of balance and fairness it's a one fair kusa o New Zealand I le mtanga luenga la vai leo o le mawalunga I le tulanga I New Zealand I le fatu saina le maisi matanga luenga leo le lalangi I le tau, I le la kiki leo lea o le corruption. I le mawalunga lea o le tali tunu wina I le atunu. I le lei o na whaatino I nora ngā sila la o I le vaenga nga. A whai o le fi ngau ngi sila mai si atunu o la langi vaenga ia. A o le ngofo ngi sila le piko ilunga. E ta o mai ai o lo o le lei ma mawalunga. Le whaatino I nora lea o ngā luenga mtanga luenga leo. Pekai. E leo ato toa. E iai lava vaenga e sasi e malape e I whaatino ino le ngā luenga mtanga luenga leo ma o I le fautua ina I le atunu au mai lau whaikionga au mai lau whaasea au mai lau li poki I vaenga e te sila fia ua le sa o le whaatino ino le ngā luenga mtanga luenga leo awa e le tala leo te watu le e company whavao ma lo po o se whalaputonga whavao ma lo e taore Transparency International. Por International Transparency Organization. La tona I whaatulanga ina. Ia le mawalunga ma le mawalalo tūlanga. O whaalaputonga pe o leo. Tau mai ai. Whele atunu o siri o na whaamaoni o la tō leo. Whele atunu o siri o na pa umawalalo. Ia le tūlanga lo iai. In terms of ranking. Ia olo na winga o mea la e tula I mai ai I le whaitau ina o su e mata whasu tu la fono po o ami o tonu ia po o whai fo ini whainga wha ala tua fo I le tala whea ngai ma le baba ai fo ia ma le sango le mua tangata. Adira, e pero winga nana whamtanga e tā ua leo mai o tangata nei la tau te tilo sila ma whaia su enga ia wha amauti no ai e fa manga ko ntanga lo la fia ngal kom sina man tanga lo ngaleo e ka kawanga si tia pel tu la ngole la wonga ai fika ia fai o leilungo o le top 3 la langi ile fai ala si le la wonga ngolo ia mai ave fo ni tu la e va tu fa malo mal fa sta yuso ma tu fa fin ta tu tunu alum fta ma fa na o ta mali fo le tunu o lo ngalu lu e tu no tanga lo ngaleo a wai po ia ma ko winga lu e o ma avelea le sua fole tu mai o I foi o le sila vanga o tilo man tu su mal fatau sanga ne tonu tanga lu ngaleo e tau sanga mu va ai le alu ma lungo le fatu tuina ma le ama na ia ele matanga lu ngaleo le woni sila o le sao o li imata mai tai le ngata I Samoa al Pacific e se la le tau o le vaenga le mai I le lava ia titilo o se vaenga tate mita I ma fia ai e fai fisi mamafa e ka o mai ai o wangi pa u la lotu langa le e ka unga si tia pela o nanga I le tunu walu pumoni sa ve mal fa fonga le tunu
I lau kilo whale lau tile. Mātou tile o whainga luenga mo le mtanga luenga. Mako ke whainga luenga mo le tunu. I se mtanga mo le ngana. A o le vai aso la vai aso whamanu yang. Vai aso ru tau. Vai wisi pisi. Mātou tilo ne vai aso o whaisi tele. Ke leo kako email i fo i e tau whamata o i Palm Street. Whaisi tele o le vai ngana ne vai aso. E o fudvasan te mea tune le alo fa nga solo so nga mtanga nga leo se I tau sa ili la to leo no fa yel vai nga le au tilo fo ile vai solo nei fa si telo ila to o ile vai nga le o le pole I kama fa ngola ava malos e la ve taxi le nga maua ongo fa ongo mo 6 times more Kale li miki, ya mantuor tatu li miti le ye lo se la ni masfulu. Milligram. A fa ongola, hola. A o le fe alwa I o la taxi. O lo fe avia ile atu. O le sile vango mato titi le fe se monu ngai la to lo fe o. O tangata na. A fa pe o le memoria e la verta vale pe ale ona. Masako. A o la o mas saul vai. Si a la fe le taxi. Ia o le fotonga la ve la to lo fe o ilungo tato pas. Tato Uber drivers po tato Uber Eats. Po tato taxi fo I famo mole o le soifu o le tunu o lo yo au. Faingo fie I o le vainga. E te tau ona e malo lo le lei lo la po lo mota pe a fa we tau ma faina la malos. Ma tu tiro fo vaso no fa si te lo tato tava le la vea. Ma tu fa su ya ingo le tau la vaia. E le ngata na susu ma se la wala ai pu o fo. O le fautuanga la vaia le tunu ia fa mo le o le angal talo tau fa di kon fo le alu lo sa fa si man tua sa vea lo tu tilo lungo le o penga ta fa langi ono lo bala mo le tato tunu fa si mo lungo bainga fo le lo o fa mata wina I le testanga talistanga te lungo lo penga ta fa langi ma wo ofo I vaenga wa mata ona mama fa ile sau wanis I vaenga fo io I kalesia mai sia tunu mana tuo le sile vaenga e masa tuina mtanga lunga lelo e ai lo le ta wo fo le bengi terrorist streets fo ia mai lunga o vaenga na o le e ai le mata e la vaenga fa tol mtanga lunga lelo o le kilo vaenga o le sau o le video lunga sau fa maka o le mau ki ngoa o va ve ia le ia mtanga lunga lelo fa isu o le fautuanga la vaia fa mamala so sa a fa o isi ke o fia fa isi a wala file mo tala no fa le ma ai on I ni winga fa mata ulungon online ona le sile vaenga o sai ti el tato tu la fonu cyber crime fa isi tele vaenga na so ko markau tau fa vale fe fa tau inga fo online trading o fa isi tele vaenga le o le fautuanga la vala ia le tunu e ala no tele no le tunu ia langa leo te mai tauina lava ulu te o te lula tunu o la to fa ia le vaenga le o le fautuanga lava la ia ia e leo fōrele it's not worth it ele fi kaui mai I lau wha mata ulungo le online I ulungo le penga te whailang a ko ngui leo mamafa I lu mafafau a lai mafafau le skanga kala ia le aluanga I lau wha mata po le whala puputonga po le haonga wa le sile vaenga lo te le ngalunga mtanga lunga lelo sau nor wha mata ufa pe I se pumu ma me fa penga ke lia wa nga wa lockdown wa tele le taimi wa lusi o le fa na ya o nga mabaenga na o le fautanga la ile tu va mon mole ti si to ai vaenga na o le si vaenga I le va sone na vai festo tele la to o misi mai o la to vaenga a ti lo foi la tau sanga lo ia ia foi si match tu ta si se la le misi e fai male I lo e fai male I lo e paula le kanga kai fa le lo ia eu como que vai de fora ku wangi kamo pesa amigo o foi si to tele la to o le lo a le la de fai maru lo la wala to fo I mai il fa le GPS da te lo o tono la na wati la o mona vidi lo matu ole o ke fai lo ngi ai no mas si ta wole o fai ma fa fi tauri te
O le numera o e ai vile ai vala au mai tanga te te fa mo mo. Vai le level le po. Fa mo mo le su man ngumela tu mo va. Fa mo le mo. Tu lau numera o le tuna. Ma foi o ko video sa via. Ka ko ngumela le ngolo pega te fai langi. Ia e fa manu o le bumuni. Na ia ile tunu no vala mai ngi va se le luo va via. Ai la e fa fonga mele sa kali al vala. Ona ia ile popoling. Tonu ia ni si o vaenga. O lo mana o mia vave le fsosani. Ai mantua e mo pe va ko ngumela ke video. O ai vidi me ke rola ka ni fa ku pe al me vola ni vala au mai ile tu o ya kai no fa apel ai tadi e ia kai o ya se le lo e na fa tu le to ni vidi mai eu lo martu fa te fa malulu ele sa kali o ia le sa kingi a vedi sa o na ile no meral na sa tingi ka ko ngumela le no ka o lo tasi o valu Faiva le no meral na ele o valu Faiva fa o valu Faiva valu Faiva o nei vaga o le si vaga o le vai asora nei, o lo yengi si o lo pe fai ma mea ula le vai nga fu le lo rifo tatu vanili. Ai fa o ngā ile mea fu le peise leisa. Le mu pe lang muanga e fa saranga ile valele. Mana tua, e fa sar vai nga lea. Ya nga leisa, ma ko yo e kau fa rifo ma lo, ma le popa, ma ka fa ngai fa me. Ma ka fa ngai fa me. Ona tua e fa sa vai ngana tonu e fai vo le pe fa me ula kaka ma fa ale ango ye ai e te le vai ngai no la matia ai ia le soifu le tunu lungo valeli ono le sile vai ngai sa tu pul vai sonne lua e fa sito te lo tato tunu ule te lua o le uye masingi for your drone so se o que fez o cura fonga ga meu drone sa wala valu mo no ma fa le o le ubumuni wai ai vai airspace ele ka ka mo fa ia ka me ki suru aru fa solo akwa e te tauna e mala malama le i tu la fono ile fa onga i no masini nei ai ke ri fa ngai ya man tu o le va tu nei lu va yes no foi sto mo titi fa le tanga ele sto mo titi o tanga to tu fa le la na drone e lu sa o ele farta ele o ai ona fa tu o ina ya se fa o kala o le ta ele tanga to le ai ale fa tu o ile drone ya so ku ra fo so ka fi ola fa tuanga walava iloa mua fale po fele fe parking e fa kangai o fele fa poi po scientific on makai ku fa scientific o se no maka poko le ma fa ole mana tu ele fa taraina wa yai no fuanga ma wa yai inga e ma fai ai ona e fa ngai na masingi ya o isinga ma fuanga e sangi e au kirikiri e fuor falori si ai e iei vaenga i le malai valele e le te tau ono o iei lava le boundary po le vaenga e ngata i le o kako masingingi e le te tau ono wale upu mongi e su e lo ka unu kangaluenga lelo i lalo tu la fono fi malanga ingelu ngole o vangala i e te unsisi le tato turu aviation na i ni so tato turu valau mai o mawaka ko sala ele o le muru ngor motorway e se lauli ma se fulu le sala pe a failia o poloka motorway ona oi fa mon muri on fa ko ngala vai a fai ke si la fia o le muru al losa fa ka fale o ka fasi fa pasi ki do ka vale ngai e mo ele e se sa o mo la lo fa tu la fulu motorway a le sefi mar sa ngole mu o lunga ko le fixe full le bar se full a failo ke si la fia wa maka nga polokan de telo ta vale mai ku o ngore le mu la wan o foto nga le tunu fa ka fala ka vale o ka folo o moto wi se ni se no fo nga sa ngole mu ai fa halur ke lo ta tu ta vale wa no mo voi la sa na le te fa tu o la fa e te tau na sala le tangata
e alu utu le manava ma le ngutu e tau mawhare awa. Ai le utu le pensini o le tavale e pēra wala le tavale. Ia, e ona mawai lau sala. E tau na whasala. Io, wale si dea vaenga wai, wale si dea vaenga wai lolo. Ai misala ai pēpero. Tō re, e leo koe Springsteen i wakala. O vaenga na, o no lo o wala mai le tunu o le wakula ko sala. Ko la sao sao se pe se me o le fase fu ke le la fa ingole sa ngole mu le tunu a ofisilia ko o ferpi ko men o ronga kon le ngole le lengi sa lengi sa sa o le moto wai o no winga fa mon mule i e si de sila to ai vaenga ia lo le si vaenga o va ia pe e mtanga luenga leo i tatu manga hala a me se lava i o tara ia o lo ia so le ka ko fili ma ki vundi e afe o me kongo na poloka ila iele e mumu mane mori mumu ala wolo nga kungole o la wala te lo ta vale e se lauli ma se fulu lau sala e lo poloka ina le o le intersection le po o manga ala le o lo na winga a o ke fia va fa mon mule a si de sila toto ai moli a fai ke sila fia e la mai kua le ke o lau ta vale po lo sa pe a fai ke wa ko le poloka mai le tauna ia whaakilia pe o ngā tutono le mga ala lea ina ia whaingofiona o na wheo i si ta avale a o le vanga lea wai meselo pe a o le weekend ma taime pisi la wala e ofo e tātou mori le i le moto wei mana tua e iai le mori le ke la kulo e ke aluanga le moto wei e kasi le mori tasi ta avale to enter i le mori lang moanga 1 car per green per lane alo no winga a whai e lua ia laina ia e lua ka avale o ile mea maka. E o ai le lang mumu, a e alua ia, e se lauli masfuru lau sala. E se tau vaenga lea, ona e wha malulu lea tunu. E le sisi vaenga mwhenga sui e lau sala le na, mana tua, e iai sala, e mawhai ona tu ua vanoa ele matanga luenga leo lea tunu. E iai foi sala, e le mwhenku avangoa. E me le ta ule momentum. Momentum tusa e te papa i lo i o ai whatoa emo a you're already halfway le mea. Ia, e le leile ngā. A whapea mana i rangara ue tau. O tatu mōrile leng on-ramp. Le mea mana tua o mōringa. E pēnga re kasi ar se kongi. Ngā mea maka nga mōri mumu. Vavea. E ese mai lai mai manga ala fo i e. Masani. E luaku lora ta avale wo o kure lainga o lai alu. Ai langa mōri mai. Mana tua la. A kūrau ka vale. E ke paka i lea, le mō o le mga ala. O la whautuanga le mtanga i lea tunu. A whai e te sila fia. Mai manino atu la whanu. A whai e ke sila fia i le usaunga le mūlau kufa fuose i le kaimidia. Whawau lau whai ngā malanga. I le mōri langwa, lang mōri lea. A tau fia o mtanga luenga leo leo. E ma whai ona e fina wina. Le tātou sala lea. Ai le lo war waku fu le la war le vanga mumu me mori lang mumu alo ko e sa o e se launi masfulu la la sala o vaenga la na mo le si fie le tunu o no le si le vaenga o lo tele ai i sala lo e mo le tunu mo mua o le ako o mumu ai o lua o na o le mala malama i le ese o lanu moli malo lato wa ngai lunga mga o te o fo te i e ko le mal malama le i lango le mea pero o mar ke mi o fa nga fo ile le ai spacing i mal pa o spacing o le o tato wo fo ile mele na ma ta o fo la mele tatal no ai nei ile so sonia tu fo ile tu no ile fa sa wino le pensini mal feo i ele ia se mafuanga linga feo ka tu fo i wale sa fai wala sin me sa o talia tu la sta se o por clama a fai o tato lo la amata no siokil pensini ma o tato tu nei le amber o la no moli le mele o tato ia le moli fai lo le mele ta o le carless day sa fai e New Zealand ya so e ele tai me tu o le ta vale le fe wa ai ole a ti ele ta vale le sta ngata le ile no ule tau te malanga whaatasi le pita no tau te ngā lue ai. Carpooling. Carpooling. Ia matu fo. Alo le nā fo. Tilo le whaangai no le public transport o. Fe malanga inga whaalawa tele ta.
Ia pe o se nga le na ta u mo fa longo yo le tu. E fa manu ruila tu no lo fa la uma ia ke uma fai ki mar ka bol pisi. Mana tu. Oli si le vai nga e si le to le. Te o ina ta fia le straight to ho. Se fa manu ru. Ele o official le se a mana tu. E o foi vai nga fa pe. E ele tem. Ele me fai en malon ka file alu lungo le. Pensi. Ka bol pisi. Monia. E te tau ala ona alu lungo e fua nga isi ku. Ai fa mon mo ele un tangal pinga le. Yo veli Donald Trump. Ele un tangal pinga le fa de fekunga ingo ka fekunga inga der ka ko pinsingi ya. Oli si vanga no utilo vai solo nei felo nei tatu tava na bem ma mo so fu. Yo ala utilo tu fo inisio tava li na la bem ma mo so fu. Ia ona yu tatu tamam tina mat tu. Medical events ia po vanga fo le o solo ma yo lum ko mar ko inga ala sa fa fo le tavali le sile vaenga e va tu fo to nga tato wa inga fa mon mole sile to ai vaenga o ko se fel lum ko mar ko inga fe e tavali e ia se si o tato ai nga me fe na fe ia na tato tamam tina mat tu ino fo anga fio ia o ala ko appointment si de fale mai po hala bal vaenga it's taun ave ai ongi ionga o lato ona o vai o faisi fa le tonu fo le lo le va ai ia o lisi vaenga o lato tino ia o le mafo fa e ke le la la fa no io no so si o se lo ko masko i o no ile vaenga ma tu fo la version nei e fa ngata pe o le aso lua po so fu le fa ngata ile fa la wiloina o le sawanga o tau fiele o sawanga o tamam tina matu elderly abuse awareness week le amata la so sfuma le lima fai wina le aso lo suma le luo le masina le nei es le tau vanga e fo na tatu tala noa i le pola se lulu tatu por kalami e taua le va ai ale lei o le saunga le muna yu tatu tamam tina matu so lava se vaenga le sa fe matu por kalame matu presentation in person nei e tau ona to e fa manatu le atunu vaenga o ile ke kilo ai Samoa mala lava ye va ai o le tele yo tamam tina matu le o misi mai ainga momua dementia wo ye ile afunia le fa le tonu la to ma fa ngase ngasolo ma fa fa wa ngalo ai ia nga ora lom ko mar ko nga mesi o taimi pito sini ni ona fainga ta ona ole tau ole malulu ole vavi pongi sa ole puaoa susu tele la ni sio ma tu e vave maua pe ta tele ni sio la to e tu ai ona maua mai tele la mama lunga le vainga e ono afia lo la tu sa mo le mo ma se fu mon mole si da to ai vainga ia vai fa le no tato tamam tina mato a me se fo isa wanga o tamam tina e le sta un tu vanga le tu no tato e se ta wol vanga le ne fo ves o fa longo tu ta u le si lo matu na le fa sa mo le upol no dementia ma se o fa la le pel ko ingo wa makanga bo le me fo le fa per kango le dementia Fakulare nga ma se le fa sa mo mo ki men kiko. Mo ki men kiko. O le ora para ko nga ma sa ko nga fa sa mo. Okay, okay, ngwele fer fan. Ya ai o nisina vainga. E ai inisio vainga mo si fiela tu i to tonu a inga wo yele popo lenga o mtanga luenga leo ma ni se fa tonga malo ile sawa ino o taitolu po fana wo yele alarm ngam fanga ku ilo fale lo po lo mata le ta o le panic alarm o le foto anga ile atu nu fa mon muli o no lo tele na alu le taimi mtanga luenga leo o wongi ka aluka mekile alarm le o le alarm le o tu o lo tu i la o mota sa ve mar fa fonga la tu kai mia ve vesi le ngari po o le whanau fo i mātua. Ai se po lenga o le tina po o le tama po o le whanau fo i o le ua vevesi ma o e ono la matia le lato sanga lemu. Wanga omi o le alam le o aku leo leo. Peita iane, i o ave ma vaenga o waka alo ai.
Wa whaonga ina e nisi o whanau. Ai leo ngā fo i sika mai misa lom kua marko i ngā fo lele ngā askau o omi. Whamulmule. Whaonga tatau. Whaonga ka kaule alam lea po le baenga leo lo i lo lao po lo mauta. Lua. Ia, awungi kua ka alo i ka meki. O nai tele le taimi o le mtanga lue ngā leo leo. E o watu wai fuile. Ayo, o le ka alo i ka meki. Ai, o baenga. E ki isi ngā rue ngā le ka ungan kanga rue ngā le lo e whatino. Pe ta i o le uaku i ongo le avelea, wha mua mua. Io, i wha mon mole la mo i la tau leo lo wha funga me tato por kalame o lo o iai le au au nanga le wha mon mole. Wha ngā te tau la au nanga. E se tau. Tau la o ta mai tile mele, e vai ele o se me ka alo le mele. Io, e ka awa. Ia, o le si vaenga o whaisi kelo kako au fia fusi runga wala. Road rage. So nei, whamon mole se vai po inge kongur ka vali. O lo i nei tātou whanau, le nei tātou mātua pita i ana i a ngai kuri alo sa urunga la wala. Mana tua, e eile kaimi, e kele i loa ko lai fō loko le skanga ka ia. Ia ke oi, la whautuanga ia te oi whamon mole. Au ole tu lea i lo sao, milinu tanga lue ngā leo li poti e vaenga ia. Ai ku ule skanga ka alu awa e tātou te leio. Kero kaka lu feo ima, mau penga. Pe folo ku fu ia te o murmuri atu ia te o i rofale. Ai alu le ileo e ke whainga luenga e ku unga o ka meki le fale. Por si nā fo i la inga manisi. E ku kaka i whaki ngoi nisi o, so ni ngā tū la whono pe susungu le fale. Ko hala vanisi o vaenga. Pe anu ngā fo i e laku e ku sausisi o lo wa inga alu le tā valelea. Fa pero kanga le ngor ka vale ele lo ole na ma fu ole vivisi ona afia ile fa mo mole tom tato tilo i vaenga ia a war sa ngole mu tato wai alo ta wo tele fa fonga le tudo fa tanga la fonga ina ia marie fo il fa fonga ma folongo fie ile ma fa ia ai ta ua tele le savali lo moli atu mauta malawa mesena yo tatu te mamtina matua male vai aso fa pitoa fo ile e te sile fia o e ai ngo ta ngofi mo fa pipi i mene yo CCTV no me hidden cameras i tono la to fale ina wala to le tal tono ina le tangata le o sawe vai ta mamtina matua so le emo momo le loto pa va vai pe ato tane ia ma fala ulo ata ia tau tua nā ma tātou mātua e te hauar vaenga lea e te hauar o le si vaenga lea no utilo le vai aso le nei o lo iei nisi o tātou ainga me se lava le tūpā o tina ma ta maitai le lo lātou whaonga i nei le upenga te whailangi e whailo mai o lātou fufunga po lātou fōringa o lo a awhia i nisi o sāwanga o lau whautuanga whamon muli i e leo se vaenga e amai e nunga lea vaenga i te tauona e whasota i mtanga leo wakanga kaunga me leo i te tauona whasota i mtanga leo mulinga i se vaenga o lau whautuanga fo i lea tunu o lātou po ina nei ata whamona muli e le kaunga ko o mai e i nunga ai te tauona whasota i lea mtanga leo mo se saunga leo mu i lātou vaenga i e se le tāua o na so si taimi la i mtanga leo i vaenga nei e kuai haku le si keimu se se ngal mtanga luenga leo ai po solar ka ka fi pe te i fu watu wai no mai a o se fa le tonu te leo le sango le mu tanga tale lo afia o le fautuanga la fa mon mole e leo le upenga te fa ilangi fa la wilo ai a mtanga luenga leo e se ta wor vai ngale o no lo tilo ia tati alo fa fo le nei te le mi se la vale tu pa ta mai ta imatina ile imanu angolo fa o lo fe ngai mai lato o no so wa fa ye wai la vale fa ye ni so mo ke fu mi fa le lo fa ai o lo fa tu anga fa mon mo ila to lo puina nei ata fa mon mole ya fa avela fa mo sa ngole mo le lo afia ile vini le on tanga luenga leo ai mon muli fo ya kai le ya sa ve cha u lo se va nga mata mo fi le va ai ata no fo mo to malo e lo foi i lo na to luomba a ti tilo i foli ya e te fia kisi ini la mutu mafia fia o la umele na fai ya po se mata mo luli ma fula ai e te no fuma ale tilo ala fana
Marila. I le vava ai le abuse wa fai le lato tina. Ma ka kai o ka loka. Au te matua. Tonga loka. Kwa loka kinga loka. A fatua lo tala. Awa e lofo laba ma fo fau de to ngata ma me fai ya lato te to luoma. How can you do and even a kiss o ma tango tu I falling. La va fena fai. O le sile vainga sa vea o le vitala e sauno. O le sile vainga le lo fai ngā luenga mtanga luenga lele. Mana tua. O le tangata le whaatino ina le soli ngātu ulafono. Ua maa sangi winga whaapea. Fasi ngei whako esi. Fusi, kisi, ia mani. Vārisi kura po le lue kura. Koe fasi fo. O le awala le whai tangata nei. Ina ia tau fia mai i lato o lo o afia. Mai leo esi. Kuso le sile awala le ua pū lea I kangi I lato. Nga le umau le mea kangi whako esi. Ai koe fai fo. O la fautuanga I lato o lo o afia. A wangi ese ki eila. Le kau whasele fai. A fai lo wa afia oi. O le upumongi. A fai e kasit fasinga e koe fasi foi oi. O la fautuanga I ate oi. A fai e kupu. Bilin tanga luenga lelo. Sema se taimi. Sema se taimi e ke aru ese mai male fale. Pe e te tango e tek seisi. Bili seisi. Pe a mo se kaimi fo lelenga oi. E bilin tanga luenga e se fesoso animo oi. Ai leo le avakor tek se male aka engo fo oi kurunga Facebook. Ai le vidia deu. Le hai e le tona fai vanga le o la vai e fautuanga fa mo mo le Samoa. Ba ile mtanga luenga leo o le mafua anga le na leo ile mtanga luenga leo ile nei atu ma so se atunu o le pui ngo le sango le mu la tolo ma fatia mai so na tola fo alo fa tai fa fonga tapu mai le atunu so se tafo lo lange bista to I le New Zealand le sunga le lisatini sin tumuruvau siki asu ia ma le fa popongo le tatu por kalambe le fo I vai aso e tau balunga I tutu ma Faiva ro filima o le vai aso le nei o oe ma le tula fono e fa mata faingo fie le vai ma le fa longo ia ma fa tatanga la fonga ai e matua onga ma matautia le taunu ungo le ka tatu soli le tula fono ia upu muri mai la fionga di malu le malo o le taule fa lu fesasi fo ringo ka I le weekend me se lava le malu lu o su ma ma se o le wa mai fa le lo sa fa I o la ta pena tatu ainga mo ni fa nga malanga si sila to o le sango le mula vai o le pasese ia me se fo le la fa fo ina tatu taba mo ta fa ngo le nei vai aso ia vai mo le sango le mo le tila me se la vai inu I te tono far kalapu no lo ye ni se la to lo fa ye fa le lo fo le ko le fa fa sa I tono fa mon mole vai se tangata ile o na ma lo mal malama e anu va ia la ka fa ia fa mo le tu I lo fionga sa vea pe fo to fa se manu ma na yo lo ai nga li mo se weekend fifia ma se weekend manu ile lo fo le to ma tu fo ta to numero masani o le tasta ma wal mtanga luenga le lo e li potia I vaenga o se fa ala fa fosi o lo tupu te mini nei o lo wa fa ina ai metotino na matia ri sango le mu e me se so fua tasi o limor tato numero na e fa I lungo lo penga te fa langi e po le telefoni fo e lungo na inu tanga luenga le lo inisio vaenga ma soli ngatu la fono e le oni fa ala fa fosi o lo tasi o valu Faiva ma wole to ona fatava e so lava se taimi e ma fai ona so swan ia te oile ngata I lo si la fio le tu la fono a la wo ia tau fa manga fo ila tali I se vaenga ole to tamali o la wonanga la si la mala fa fonga Samoa tau pulela le no fo le I le si les mo fo le tato por kala me o mer tu la fono ma le sunga tavai ia le nefia fi ia fa so fo ia alo va tai ia moli fo ile nganga faafetaitele le usuga le li malu le malo mo le avanoa o lo mafai pea ona tatou faasoa ai I faaiʻuga o vai aso te tasi ma le faapopoga o le polokalame le tāua tele ia o oe ma le tulafono ina ia puipuia I tatou ola I le tulafono so o le mataupu tāua lea o le tulafono e autū iai tulafono mo le ususitaʻi tulafono e ai lo faamaliaga ae le ususitaʻi na soli le tulafono
e iai fo lona taunuunga mai le manuia na taunuunga na ua vatul numera siki o e toe vili mai ia kia ule levo le po oro tasi iwa tas Vili mo sa valu kalkin five e le os kalkin fo ia so saki iwa mori ia ai anga leile atua i le Tailo. whailonga ina fo i le sapati le ia fiafi na ua ngā Gagaifo ia le la ia ia tele le sapati le folfola i le kalesia ia me se fo i tiute ma Faiva o leva ia so a le atato filo i pia o le whautanga O ke mai mesfu. ia le anga me ta ua i le mele o talio mai le anga o le mele ta o le food poisoning a tatou whai tete pe tatou te fia aima ua vave atu le fale ma tauna tatou tili le pula le mea ua whapulo i ma e tango atu i aima e reo mea uma e whapulo o mea le Fongi mea o ai ta ua tele le whai tete i tau mafa mea whapena e moa i tātou le mea le football se leta li era wali i a le anga le mea li e a fo i makau kia ke Whawalo whanau sabia. O le mawhai le vai o le ora kakao. te no e vai e le vai o le no vai e le food poison ala mo e toi whatanga i le sa mo whale anga le vai o le ia ai suanga na o le vatele sa mo e taun tatu te lie ia ai mo fo le fifia ia ai o le tatu wo le malolonga ia fo i mai fa wow le ngā Gagaifo Faiva ma le atou se vea le fiafi. In this update, Waitaki's district mayor is making moves to reverse a deeply unpopular 22% rates rise, which sparked death threats online. Kate Rickard has more. The ODT reports Mel Tavendale submitted a notice of motion to next Tuesday's council meeting to revoke the rise voted in by councillors last month. The district council consulted on rate rises ranging from 19, 27 and 45% before settling on 22. Tavendale says districts like Waitaki with large land areas and small ratepayer bases are expected to maintain increasingly expensive infrastructure. Forest and Bird is standing by its maps, claiming up to 60% of our conservation land risks being sold. A bill going through Parliament allows the government to sell some and put the money back into conservation. Conservation Minister Tama Potaka says land for sale is things like the Met Service building that aren't materially about conservation. Forest and Bird Chief Advisor Richard Capey says it's disappointing he's described it like that. Do we care about Doc getting rid of a gravel pit in the middle of a field? No. And frankly, if that's all you want to do, let's overhaul the bill so that's what it does. An emotional start to today's farewell for Dame Jules Top at Auckland's Viaduct Events Centre, attended by more than 1,000. The iconic Kiwi entertainer, one half of the Top twins, died last month, aged 68. Linda Top spoke of her pain. Been one of the hardest things I've ever had to do is say goodbye to my beautiful twin. Well-known attendees include Helen Clark, Chris Hipkins, Tammy Nielsen, Anika Moa and Neil Finn. Patients will get a stronger say, with Pharmac pushing ahead with the long called for culture change. A working group aimed at resetting the drug agency's relationship with patients met for the final time yesterday after delivering a 5-year plan. And that's news. To sport, and Mexico have become the first team to advance to the knockout stage of the 2026 Men's Football World Cup. They've won their second straight game, beating South Korea 1-0. Fellow co-host Canada thrashed 9-man Qatar 6-0, the equal highest winning margin in the World Cup so far. The Canadians now only need a draw against Switzerland in their final match to finish top of their group. And full focus for Clark Laidlaw and his Hurricanes coaching staff on lifting a first Super Rugby title in a decade with a win over the Chiefs tomorrow night. I'm sure both teams have enjoyed not trying to analyse opposition for the week after. The coaches have
had a couple of easier nights. It's good to obviously get a home final and something we're trying to achieve. So certainly enjoyed the week and prepared well. So feels like the work's done. And that's sport. I'm Wendy Petrie. Tasilima Ivatolu Amo. Radio Samoa. Música malia, mana yesiba. Música malia, sema ya night Pagaluerue maile música. Música malie. Aue. Mana yesiba. Música malie. Aue. Sema ya naitene. Oh, usumaila obese malie.
whainei o le whaatau atu top-up le Digicel I lunga o le upenga tawha ilangi a le ClickX Pacific. E mawhai fōi o na lafo aise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, tonga Fiji, mawaruatu I le na o le 5 tā la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fōi o na e le stalai. Asisiane I le clickx.com e lafo aisau top-up a le Digicel. Pe lafo I fōi sau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, tonga Fiji, mawaruatu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi 5 tolu tolu fafa. Olua tasi 5 tolu tolu fafa. Tanoa, tanoa, tanoa! Maua e whapitoa al whale ofu le tanoa. La e il whanau, e ta I loas furutala. Of tino ali I matama, ua ta I loas furutala. 5% to ese benta o la e tina matama I tai. Eir, susu mai loa I le tasi 5 iwa o ne hanga molo o ne hanga. Pe whafso ta I mai I le lua tasi fitu, tol fafa ono. Tanoa, tanoa, tanoa! O mo mia ni ngaluenga fai I lo fali. O le living space o lau company if so soani I le whale leo mao te malawa. Amana o mia se pa pui pui, carport, canopy, pe wha faulau heat pump, whaisau deck, whaka peta lo fale. Whaapso ta I mai I le living space. Whaia 4 quotes, mao le so soani I le finance, e le ai se deposit. Vili mai loa le living space, I le o valu se lau, 5 whaono, wha valu wha. O valu se lau, 5 whaono, wha valu wha. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I whale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upenga tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Ia, toe whatalofa mo whalofa ia te oe I le fast food ma 5 minute muli o le tātou polkalame I le aso le Gagaifo Faiva ma lei a tau savea ia whapea fōi le tātou producer le tofa ia whongabua a Saumanu Francis Ioane. Tau walunga atuai ia le talanoanga fōi ma le polkalame le nā whapoponga fōi le whaiunga le neiva iaso o whaingoina o oe ma le tūlafono. Ia, e peo no tō whafonga ba iai, ia, ma le awhionga I le malu le malo, po le sunga ia, tūmanu wao siki asiu, po le whionga fōi I le whale whio li I awa, le whionga a te o matavui. Talo fōi na ia manuia Faiva nei fōi tamali, wha uaupea le nei au unanga ma le nei tautua, awa ele whaingo fie le whamanatu ia te oe o le tūlafono, o laua ia te tau, o lau sa o lo tonga, o le pui pui o mai o oe mai isi tangata. Ia ma le pui pui o fo I o isi tangata mai ia te oe ma ua mi o pa a ae whai. A ia. Unu ia o Faiva I lau sunga le malu le malo, le sunga ia tūmanu wao siki a siu, ia whapea fo I le whaletua ma le nofo alo ma la ingali. Mai se, ia, ua ngā ngai fotonu lava I lana sa pati o le ekalesia as fitu o le toia fio mai. Ia, whapea nā fo ia tāpua inga o le nei sa pati whasino tonu lea I le ekalesia o le as fitu o le toia fio mai. Ona, o mai lea o le whatalofa ia te oe pe a whai e fau lau whafonga. Ia, mai se pe whato ao o mai lau wasi singa ma lau ewa e vanga I lunga. O le upenga te whailangi, ma le tātou polkalame he tāwalunga I eile leiva I aso. Whafta I atu Samoa I lau whafunga anga. Le maita watu le fia se fulu wafe ma I latou. O lo tau muli pea. I le tātou polkalame le Gagaifo Faiva. Ona o le fola fo'i o mata upu tātou te whasoa I ai. I lona tā ua, ma lona au ngā. Ina ia manino ai au o whala ma marama lama le atunuu. Ona whaia leo whai unga le lei ma tala whea ngai. O wale manui o oe ia malo fo'i a inga. Whatalofa whapitoa ia te utouta mam tina matua ma lole ono sa il nei vai aso. Whaftai fo'i tālu sanga moria le tina matua ia mele savea I nā I Papa Toitoe I Hills Road.
Whatalo fatu, talo ina ia maua lo soifua lau le lei, le tamā matua ia au mua ave, ma le whaletua ia au auna, ia whapea fo i le nofo alo ma le ai ngā lii, i ri lalo tua i wiri. Ia ai le ngata lea, o le tina matua ia tapu i tea, ia malona lii, ia tu ia lii sofa, a o tapua i mai ma le ai ngā, i na i takapuna i North Shore. Whatalo whapitoa fo i tina, ia kisa doa, kisa doa i na i Tristam ma Manuka i North Shore, ia o tina ma tama matua ni le tei misi le lato, wala o mai ma whaamanuia mai, tapu i mai i Faiva, o le ato sa vea ma le au whaingaluenga le Radio Samoa ma le pūlenga foi. Ia mai se lava ia le tātou polka lame le nei. Watalofa i tu e fio le lululangi, e mai se i nā fo i Perth, Australia. Western Australia, o tāpua i mai ai i le tamā ia Hans Webster, ia ma siona whaletua, ia mai se fo i le whanau ma le ai ngā lii. Wa loa tau sanga, ia o nonofo, ia ma ngā lulue, ia ma whai fo ia le tautu o le aitau malele, a wao tātou ainga o loo whaamuni mai i Maota Malawa i Samoa. Le nei vai aso i le vaitau, vava i atu ma le vaitau i lunga o penga ta whailangi, le Facebook page, i a whapena fo i le YouTube channel, i le tele o sauninga, o pe au whaamawai, o le usui o le whono ma le tuua o le malo, i le toa tele o le mamalu o le atenu. Ia, ofo lo whaatu ma mori atu, whaamaisenga, whaamawhanwhananga. Ono le wala aupa ia le tua e leisisio i tātou e tū matite i le whinangalo le tua pe au o mai. Ioe, awa o ia na ia au mai o ia fo i nā te toi wha fo i atu le tangata. Ia, asu tuai vai mālua poenga. E leo se loto le ataua po o se tō wha i nā po ai lava. O le pule whaito o tasi alo tātou matai siri i le langi. Awa, o upu masani le nā o le mua i le fuatia, o le tia i le seua, o le tau e velo i le mani noa, o le maa fo i e tongi whaatoa i le moana, o le tā i le apoia, ia ma le pulu whana e le alofia. E whai i le pula, toni le moto, ai whaatawhia pulu i le vai. Moli atu ai, whaamaisenga ma whaamawhanwhananga, ia ona o le wala aua le atua. Tātou te le pule ai. Ai wa umana wa uina i tātou i mata upu o le whaoletanga, ma le ata o le whaoletanga. Ona o le tongi ola manu ma lo, alo tātou li i whaolo Jesu Kiriso. O te tonu ai, tātou te toi tu. Ona maila i ele o kusi i le se i whaamasingo i oile le ma oile le au whai kakala ma le au whai. Whai bere anga i kako uma. Ale matua i su e ina i tātou. Ia mato tasi al tangata i matali si ana amio. Whatalo whatu i le sunga atu le epa. Whaafitai sua o le whaatonu o le tātou po le kalame o le lupe whaalele mai i Long Beach i California. Ia me se fo i le lātou fo i au langolango me le au whainga luenga. Le fionga ia le ota molonga, ia whapea foi ia le sunga ia tupai, moa whanua mashera, alo le taulongolongo, alo foi lo tō whita i tunga, i le loto malo losi ma le loto tele tātou te tutu, whatasi e whinau, matulei le mataupo, e manuia ai Samoa lau tele. E lena o se whaalapu potongo tangata, ai mo le manuia, o tangata lau tele uma. Whatalo whapitoa e si o tua whine i a mata ai maise fo i le uso i a sa ngaunga ipu ia i nā i lo lātou pitonu i Ashbury Street, St. Helier. Wafta i atu i tamai tai nao mai e mamori atu lau tō uta vai le vai avoka. Ia ma le vai o le ola wa tele tausanga. Ia o whaunga ina le nei au nanga wali e tuai le whamalo ia i lātou lo whaunga ina. Ma whamanatu o tuai o i lātou uma sa masani o nā ngai o Taurus Fuma le tolu Lappington Road i le whionga i saoli i a tuala
ma le whaletua ia peka. E le o iai I o tara, lo tāpunia le tātou maketi, ma le whale o loa le nā le taimile nei, ona o lo o malanga I Samoa, ona o nisi o tuatuangia. Ai, e mawhai una utou wā ngā I ane, I le numera luas fulma le lua Templeton Place, I Glendon I Manurewa, lo iai le whaletua, ia po le tua fine fo I a Maria Nive, ma le tamaita I o Mareta. Ia, wha ina le nā au nanga ma le nā fo I tautua le tātou maketi le nā, ina ua le aise tātou maketi mo le temi nei, masalo pe lua le tolu vai aso e tāpuni ai le maketi nā se ia toi taunu umai ia le fionga I le saori I atuala ma le faltua ia peka. A le ole nā, ia, ma la au moile I atou severa, I le o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Ia ngā wala wakula ia le momori atu ia lau vai, I lo mauta. A leo le nā, tātou te whiloa I mai I nei, I le ofisa o le Radio Samoa. I auki, le numera tātou. Tolu pa, tolu ono, 3 bar 36 Hobbill Avenue I nei I Manukau. Whatalo whatu I le fionga I le o le tātou sui tau wā lea a wā ia le wha moi moe o le tu malo o vai maunga le tolu. Vai maunga tolu ia o lo wha moi moe ia le lātou whinga palota I stemi la tamai palota le titi le nā lewa oma. Ai o lo iai le wha moi moe ia o no wha msinonga fo I mata upu tau palota election petitions mo le fionga le li sa avea ma whaipule le fionga ia taiseu o li fiti ai masu ta Filipepe a malo atu le malanga I le lato le tai mo le lato I le ea I lau fionga ma le faltua o le aso la tai au I le whafonga mai ia wa o lo tu la lata I le whamsinonga lea I le vā o lau timu ia whapea fo'i ia le fionga ia teiseu o li. O se teimi o le vai aso fau. Ai o le aso a tai au. Ia o le apoto ai moli I futiafu a tasi o le tumalo e moise lava I la tau e langolangoina le fionga ia teiseu o li. Ia malona fo'i whamoe moe I le whamsinonga. O lea la tātou walo ai. Sa ili feso soani ia walo ia ma le tau fo'i lo ia maisi fo'i ma tā upu tau le whamsinonga. Ia, e le se me mawhai ona whai e le fionga a taiseu wali I malona a inga ma le whaletua. E whalangolango I le a. Whalangolango I le seleni. E le toi tau ngō fie whinaunga lo ia. I mata upu tau le tū la fono. Ia, ona whapena lea. O le aso la taia. O le fiafi le tau le tū la fitu o tala I le whaitu toa. O le Club Royals, Cavendish Drive. O ina, o le awhiroa I a inga wōme masani. O le awhionga ia taiseu o li I fiti ai masu ta Filipepe. O tātou a inga umalava mai I le awhioanga o mangiangi. Pa ia whasino a wā le tuyo a tanga. Ia whapea fo I lau lua moa na whanatau salatia ma lau lua moa na whanatau. Ia whapea fo I leo soli I malo le mali atoa. Ia ai teinane fo I le I tu vai o fuata. Ia le ngata fo I le nā o le tātou I tu malo, le matua. A wā ato ma fua I upolu, ia whapea fo I tu puola ma le mamalu le sau whainga. Ia, se ia se e mai I ngā tai. A wā le whaile tolu ma le waina lepa. Fu iala o Salvalasi ia whapea fo I tama swafa wā tamalo sina. Alo le mari atoa. Ia wale whale tolu ma le vaina lepa. Malo tātou ainga I sa ngaunga I pia. A se atu I oi
a wā fo I matau tu sā, ia ai le ngata fo I lea o le fio, o le matua ia to whai ono wha pe fo I a inga, le mawhai o na whangalui nai ia le tāpua inga, ia I la ua o asi ma pātū wha pe fo le no fo I tu ainga e fuata, ia ai leo le launga, tama pua ma manungi a manu. Ia o tātou ainga uma lava nā. Ia whapena fui. Le whale I Sale Upolu. O le taule I tu lai fitu. Club Royals. Tio wawa atu po whelu tuatu se whatino. Hoi whamoe moe le nā. Ina ia manatua uma le tōtele. Ia le no whanga lea o le a whatino ai. Ia lea se I wawa atu. Luas futa la le tau le tātou ticket, o le tau le fitu te tala le whai toa, tā le tu la iwa, tā le tātou whaili, astona I le asoa taiao, luas fulu le masina le nei o yuni, matua I matango fie le musika, iai fo I matātou tau mawhitanga, o le a whatau ai na, DJ Iyo, Leo, ia whapea fo I le tātou whaili le, Young Lovers, Limas Fulmalafitu, Cavendish Drive, Manukau. Whafsanga I tolu amre warehouse, I lesi I tu, I nei I le taulanga whatau I Manukau. Ia, maua malea vanoa le atua savea, e usua le pese whawhiwhi ai le au fia I le mamalu, o Samoa le a poto I le asu ataya. Anga ia o mai kako e vai, mea. Adia fo I le tātou anga le lei I le lei fo I tamali I o le atunu, ma le toa fo I o lona loto, ma le savali ese, ma le HRPP anga I atu. E ui ala o le ua mai ala whainga pālota ma tula I mai lau timu ia. Ai o tātou whinangwa wha le tula whono I le wha msinonga. Lea o le a tātou wa ngai I ai mai o talitonu. E manu uia le wha moe moe. Ale tau mawhainga taiseu wali, ono le utou sisi la tunei. Pese fulu ma le wha e mori mau, wha sanga ia lau timu ia. Ia, ma le mea o le au o ne iai, ia le wha moe moe le na. O mai leo le wha so fo I le so, ua tau walunga ai mga Gagaifo Faiva o le Parlemene o Samoa. Le so, ia, na tau walunga ai I le le fono usu o le atunu. Tā ua ia o le whaalongolongo atu I le so. Mai e ai fo I le turanga lea ua whaailoa mai. O le so I le fiafiana nei le taule I tu lai whana tāpunia I loa. Le toi whauluina o ni swafo I la tau e tau vā. Mo le whainga pānota le titi lea le tu malo o sa fatalua. Whafonga sa fatalua mai o le ngā ruenga. Ale a fionga I le li whaipule. Ia tu ia pai le toa. Au lesi vaenga lona rua lea o lana whinaunga. Mua o leo secure. Le 10 miliona ale tu malo a to sa fatamua mua ma le sa fatalua. Wa atu le tau mawhainga le sunga le tamal fale. Ia o leala, e te tau o na iai le toi fo I mai o le fionga I le tamal fale ia tu ia, pai le toa. Faa wau ma faa loa lana ngā luenga. O le faa soina, o le 10 miliona I lona I tu malo atoa. A fonga mai la ia le tu malo a to lava sa fatatasi sa fatalua e ia na ua wha numero ma vai duina I tātou. Au le tu malo lava e tasi vai atu le wha fonga mai a la inga malosi a wasa atunu ma fono wha pia fo le malu le wha le tolu ma le ala taua. Le wha le wha o le wha ulu ngā tangifa. Ia, e mana o mia. E tātou le lalango wha tasi. E loa la I le fiafinei le tau le wha. Pe iai seisi tangata na wha ulu seisi o na swafa. Po seisi fo I tangata wa si I le 5 e fia tau wā. Ia ma le afionga I le tama le fale po le sunga fo I le tuia pai le toa. Loa nei
te le lola ia se manu pe ona mo se tala le na pe le ia la se si wa faulu le ai se chapipi le ai se tasi no winga o tale fa o le ai se palota o le tala sa o le ia le mea lalana woi ka fifi ia vi ia lava le atua pe a fai o le tala le na e tā ifo le tu la e wha i la fiafi nei. E le i toi iai lava seisi suafa na whaulu e tau wā whaasanga pe e tā momo e foi whaatasi mai seisi pāti whau whai. Male e fionga i le tama le whale e le sunga atu ia. Congratulations if that's the case, that by 4 o'clock this afternoon nothing else was ever or no one else's name. O to tolu na wa mai. Ia le la o toi whasa o mea tātou producer. Le o tau nu whafo se i mea to o tolu la sui e o tā moe. Po ai la no winga la o le sui o le sap. Po po iei o le pe se sui o le afo o le. Po ai le sui o le chapipi. Ia po ai masiste ngata o lo ta moe tuto tasi. Ia o le awhai lo mea le tātou producer i se teimi lava la tamai a o le i tau o lunga ina. Ia le tātou whamoe. A vea fo le nei awa noa, ma le lau o te whamanuia ma o fo lofa atu, ma whaatalofa fo i le li fo mai. Dr. So ona lole, ia pa o le talenga fo i, ia le whau. Dr. So ona lole, ia ma le tāpua inga, a o iai i au ki lani nei, lea o maua tala, o se tala fifia fo le nā, ia ua whaalongolongo atu, o tāpua i mai pea i le tele, o tūsanga mateimi, i le tātou por kalame, o le Gagaifo Faiva, e mese fo le tānoa awa i le tele o astronai. Lea lau o mai le tātou producer, o le ofisa o le komisi o whainga Palota, the Office of the Electoral Commission, o lau Palota, o lau lea. Your vote is your voice. O le whasisilanga tā ua whalau i tele nei mai le komisina o whainga Palota. E tusa ai ma le vaenga fastful ma le fitu, whapea fo i le vaenga fastful ma le valu, o le tu la fono o whainga Palota lua fastful ma le iwa. Wa utu ina atua i nei le whasisilanga whalau i tele. Le lisi o sui tau vā. Ua talia ina mo le whainga Palota le titi mo le itu malo Palota o sa whata le lua. Ua a tofa ina i le aso whareile aso sfulu o le masino o Iulai. Lua awhi lua sfulu ma le ono runwinga le masino fau. O sui tau vāle nei o le sunga ia le leua suatanga aso. O le sui tau vāle na lua to le afoa lo salia sanga lala niumata. Ia, ma le tātou sui na tolu o leo lo se ei le tofi, lea ua whamawai ma whaavangavanga ai le nu fō le tu maloa. O le fionga ia tu ia pua fuatongi le toa pai pai. Ia, o le anei whasi silanga ua maia, a wāle nofisi le fia fo i le mamalu o le tunu, mai Samoa ma tawhai fio le lulangi. Ia, ua sailia i le fionga le komsina tu ia filolo, John Stanley, komsina o whainga Palota. E lea la umanino vai ia le vai liu lea. Tolu sui tau wā. Tau e vangetasi asi i tau wawai atu lau te lainga whonga mua pe au te tau masani nisio i la tau nei. To le foa ia whapea fo i niu mata. Le leik e se taimi ona toi au maila ia le ilunga. Ai, toi fo i mai le tala o i le leua suotanga aso o to le foa lo salia lo nuinga tasiala wawai atu to le foa lo salia sanga lala niu mata o le tamaita. Au le leua suotanga aso. Ia masalo se si fo ili lo nuinga e lua ai ia tamari. Ia male fionga e tole a fōl te mai tai lo salia sanga lala tu mia. Ia tātou tālia lupe o maunu i le nā wha moe a le tu malo sa whata le lua. Ia whata si ai ma le tuwhaina o lau tau 10 miliona. Au tau te popole i le pola e motu i tua.
o tele o le au whaasalalau le o meo podcasters ia, ma le lato tau mawhai lava e whaaleanga, ia le tupe le tu malo. Seisisi latu le fionga atu ia. O fōringa o le toa ma o fonga fia le nā. Ma o te tonu fo i sa whatalua, e te tau na ave lau tō wha mua. Ia wha umai le ngā ruenga sa whatino le amatanga. E le afionga ia lela peia o le leua lea. Le leua la leo o titilo atu ne iai. Ia, na ua... Po ele i ta ua mai po fea ia o lale i tuma o lale pati whawhai. Ia, ele o ta ua mai na o le fionga ia tu ia. Le o manino le leo le sui le na. O le whatu tu ia lela o sa o lava. O le fionga na ia tole a foa lo salia. Niu mata. Ia. Sa wala o mate o le tamai tai. Ia, o le a tātou tatali. Ia, ma tātou tāpuai. Ia, ma whaatali tali pēr. I le aso sfulu le nā o le masina o you lai. Ia, o le tāua le nā, o le mulimuri tai le tūla whono, ia ma tātou o mai e se i wawa ai. Po le a, le whai ungo le a whaia e le i tūma lo. E i le mea matautia le ana o wawa ai atu nei i ai. I se tasi o li i lea ua pu e mai nei e leo leo. Mai watu ai le wha malo ma le wha afteitele i le mamalu o le atunu u sa lato utangia o le wha sisilanga ali malu o le malo. I se tangata ambio pā a atele ma le matua wha le tonu o lona mawhau whau. Pē na whaia malona tali tonunga ma le malie i ai e wha leanga ina mea tō tino ale malo. E ala i le whao ngā ina o se la au malosi. E mai le ala ua mau so le te whai atu lau tala sa o lava. Se si sila la ia i le tangata. Lea, wawai le matua o le tangata, vai atu fo i fo linga matua le tau ngā. Ai se a lava na ringa na whaile nei mea. Tua matua tele lo pona ua e matua e wha vale valea tele vatu le wha whonga mai e le tunu. Fast food tasi tau sanga. Mai lea fio anga o iwa. Marale, pe tanu o vai telefon. Malu watu a male la au malosi wha penei. Sa vale ia tu lava o le ola CCTV camera footage. Ma hidden cameras. Sa vale ia tu lava. Tilo i lunga o le moli. Le meo le street light. Whaata ma le la au malosi o wawa ia tu pei se rifle se whanga o mi fōlele. Whaapalo o mi lo malu. Se jiziro atu e, se i mana ia au mai ia iluma i. Au po o ai isi tangata la sa i tu o le mele. Se i toi au mai tasi la wawa mo le mole producer i le. Ia o tō wawa i el sa vali mai. La whanga la ai, au la whawhena whai. Sole ta fefe ta ino i noe. Ana ta iai ina. O wau te loe tasi ale pulu lai tu ule. Whanga lea. O ta ngata le a ia na watu le van. Whawhe tai ua wawe maua le lelo. Watu whafonga le tunu na o mea whaati ngā. Uluma whaati ngā. Mata. I le wawa ai nei ta ngata. Ana o le le omtua mau wa pu e kwa mo kwa I fue fa le nguku se onga la au tu lau fa fonga le tunu bolanga o fa salanga na sa fa yaso ia le to ino le vai timi o le to ino mali to fitse manu io le te le matauti le na te le lokaina le record o te malo le na te le te li tonu le mele ta loka o tangata soli tu la fono na te loa o tu la fono e mawhai o na le to e soli e tangata nei o le me whai ta oto I il mele siu whai tonu o le ofisa o leo nana watua ta tala male ie whata tia I lunga o le lau ta fiofi sai lima e leo le pango tapo le tangata ua mori atu ia nei wawa aila ia tūlo male to ina le tangata matau tia le tino le lei a po o te malo. Na lu sa sau alu atu a se I mai le siu whai e se I mai ma a ano ma pa o le tino.
Le toi ngā mea tonu ana e tau na whai I toi ngā tangata whapene. Ia whato avane I lola ia lea whailo na whaamsinonga ma matua I umi. Se teimi e te tau eo na loka e whai ma whaatei te inga. Ia te o tau uma ia e o lava I tangata whai ngā ruenga le malo. Ia e o tangata whai ngā ruenga le malo. Ina ia lātou I loa ai. Lauri I e whaalea ngā le suavai. Lauri I e whaalea ngā le elitise. Ia se iwa vaila I. O le a whanga la le mori a la whaafena whai. La whaafena whewha I tangata ma. Se iwa vai e le māta ngā o me whai. E le nei tangata. La foi whaaflongo longo o mamai le tō tele o isi a wāmi o pua a I nei. Ioi. E le alo se tala le o te whai atu ai nei. Le angai mata ngā, o mea tō tino ai, mea tō tino ale atu nu, o tupe ai, o tupe le atu nu. A o lea la, e la matia I fo I male soifua o tangata e whewha I ia mga ala I vai te leuta. A wā le o pepe mori, ua whaaleanga mori, se I wawa ai I ai. I le toi e o nei tangata ma o lato wa mio. Ia, le nā, tālo sia. Tālo sia lava vai vini mea o iai le mai e ao le soli tu la fono ma le mafau fau le mi ngau. Le ava I mea tō tino le atunu, le mafau fau. I tupe whaalu o tongi ngā la fonga a le atunu. Ma so ani a le malo ina ia manui. Le ko ke wheikangi. I le peso o le pau. Ai o mai nei tangata whai nei mea mata vale ma le mata ngā whapene. My goodness. Pe yeise to lua pe yeise whanau a whese a inga. A lele o tau valea ma yei nuu mafio anga. Ioe. So se tangata whapene. E ta tau o na matua sila tu toa yei le whamsinonga. I se whaasalanga ma mafa e tu iai. Ioe. Ia nei loa I fo I la ia lea e isi a wali ia la tau te fuafua e whai mea valea whapene. I le whanu al pārmena I le town nei. Sa tā ua I loa mana mata upu lea o te pese so o atua I lava. Le LTRA lua afe ma le valu. O lea vaenga. O le vaenga leo le tula whanu na whatu lai mai e tui le epa malana vaenga le HRPP. I le lua afe ma le valu, le whainga pālonta o le lua afe ma le fitu. Lea le tula whono lea. O le tula whono lea na sponsor. Pe whatu pe ina, lona whatu langa ina ma le whaavasenga ina. E le Asian Development Bank. Ea. Ona o le tele o ai tālafu. Ua whaatanga ai nisi o vaenga o whanua, tau leanga nuu, wha leanga nuu, wha Samoa. Ina ia mawhai o na lestala ina. Mawhape nā o na lisi ina atu. I nisi tangata. Te I tō atu vāva ai la ia I leo ngongo nei mea ua tūla I mai. A le o le nā fōi. O ni whanua. Nano no atu le malo. E whai ei lisi e tangata. 2 eka, 5 eka. Se lau eka. Aia, o le tangata la lea. Da lisi po o le tangata lea ua na lisi ina whanua nei. O nofo ma toi vae lisi. Toi whai le mea sa o le subdivision o subleasing. O nei ele. Fea o la whai e. A o ai na whatanga ina le tūla whanu le nai whai. La whanonga le mai tu lepa. E tau tūla I la fo I whaila na tala I lea mea pia na saini lea, bla. O le mea mua la le mena lai o na whai a fua. Ma wha tūla I fua le nā tūla whanu wha vale valea. O le LTRA luafe ma le valu. Tusa le tūla whanu le nā o whanua. Ma le tūla whanu o suafa ma whanua le na whai nei. I le luafe lua sifulu. O te ai o yatu. I lau fionga I le rii. Pale mia. Ma lau ka peneta,
Ma lau whai ngā malo Samoa o tu lai mai nei o lo lava le whai numera. Toi titi a lava. Ina ia o tau pasia, ina ia whaasolamuri le LTRA luafe ma le valu. Ia lata mai le a au le me liai ai ma na apirikia mai na. O tu la fono na luas fulu. I le toe la langa mai i lunga o whaamsinonga. Ua mai o na whaia ma whaatatia o la tau i unga. Ua sini atu le 5 7 8 tau sanga. Le mātutu o talu o na mai o na whaia o wha i unga. O ia ma tā upu talu whaamsinonga whanua ma swafa. Aia, toi la langa mai e tu le epa. Whaatonu ia lana min star, ia whauru sā leo ua whailangi le wholaunga. Ina ia tu sia ma tā pena le tu la fono lea. Luas fulu. Ina ia whaalua ai ulu al whaamsinonga. Ia ese le whaamsinonga o whanua ma swafa ia tūto tasi. Ese le whaamsinonga o sori ngā tu la fono the Supreme Court. Ese la ia lea o le Court of Appeal o whaamsinonga o whanua ma swafa. Ese fo le Court of Appeal o le whaamsinonga o sori ngā tu la fono. O ia mea whaavale valea whapea. Nau te whai atua. Wa umana sau no le fionga i lea lori. Le sa telo rapi va ai o le pelestena o whaamsinonga o whanua ma swafa. O le tu la fono lea. It was ill-conceived and badly written or badly drafted. Ala wingo le nātala. Ill-conceived. Wa peo se feuso a inga fo i lea. Wha le unu ngā rii. Tu lau wha fonga Samoa. O le feuso a inga wha le unu ngā rii lea. A le unu ngā rii e vālea. O le tamaloa e aute le mawhauwhau. O le whawhine e wha le rei fo i malona mawhauwhau. O nā lea. Feuso a inga nei na mai tō o le whawhine le anga le mawhauwhau. Whanau mai le pepe o le tūla fono e le anga le mawhauwhau. E se sila la i le mata ngāo nei me e whai. Ai whaia, ai sea. Ona o lo i ai le mana onga i o. O tangata nei na whauina le tūla fono. Ina ia tatala le awa noa. E wha le ao ngā ina o mai lava whai ua na whaia. Ta māmatina mātua o whaamsino o whaatonu mai la tau ua whai langi le wholaunga. Aisea. O le fia papai mea tō tino ma mea sina aisi a inga. E le tau i le ngafa, le tau i le whaia. Aia, fia ofu ai. Fia savali ai se vai. O ta ngata e ona ia mea sina nei. Oka. La whaafewhea o na whai. O le mea le na whai le vai teimile nā. O la ua maa losi tele ua mawaa. A mana o e ta lepe le whawai. A mana o e whai le mea ta lepe ai le whaamsinonga, ta lepe le whaamsinonga. I le pule tō tasi e te ngata nei. E a ta te tau mawhai atu e tausi le while mu. Ai o te ooloi ma ta upu nei whape nei lea le whai e eise i unga. Ale malo fou leo tulai mai nei. O solo malo whali i malo whewhe. Io, langai sa, lea e a fia ai lo nei tangata malo ua inga. O mai unga whamsinonga, maloa ia i le atau sa vea, muri talo. Malona a inga, tangaloa matua, la vea li sona la ulu. Aia, tu e yo e mimilo e au mai wha maumaunga se ma wha maumaunga pepelo e tau mawhai ai e toi sui i unga o le whamsinonga. Nā ua umana sao noa i eile fionga i le pelestene o whamsinonga whanua masuafa. Ka whewheo no tō tā vai ma lua ulu o whamsinonga. Toi tau whau se whonga whare tonu o le whamsinonga whanua masuafa. Le aini te ngata anga wa o i tonu i o e wha tō tonga ai le whamsinonga lea. Ai alofa ngia lawa fionga le whamsinonga. Whanua masuafa i le pelestene. Lawa fionga le min star o whamsinonga tu inga mala, honorable tu inga mala. Lawa fionga le li i pāne mia.
O le oti ngā tangata le mea tūlai mai le mea le nei. Na whai ei le. Le swinga o le tūla whono le nei. Ma le mana tu natu i patatu o mea nei. O le toto masaa. Whalili i tangata, feita tangata. I lau tau tasui o tūla whono. E le fe taui. Ua na o moni nai tangata. Ua le whaamalia ina o lato mana onga. I mea se ai le o nia lato mea. Ioi. Na nofo le nei. O lau tau o mai la ia lea. Toso mai. Fepule ai atila ave faima. Ma pele stene o le whaamsinonga whanua masuafa. Ai toso mai Matthew le Mesio. E ave faima komisina. O whainga palota. A o ila tau nei na whasosoani. I le tūsia o le tūla whono lea. Ma whaoro sāko te pau. Leo wa whai langi le whaolanga. Aia, tū sa meme ai i mafpule ai. Ave ese ma le tōwhinga. O le pelestene o whaamsinonga o suafa. Whaamawai atu le Mesio mai i le komisina o whainga palota. E se e atu e lango. O le pelestene lango. Ai lu atu pākalu mai mea ina. Ua utau sisila me whai e le atua. Pe ana le suia nei le whainga malo. A o le mea la lea o atu nei malawali ia. Ua sau ia whepule ai a tila lo pati. Tu lai mai i le tū o le afio anga o manunu tu lau. Vai atu lau fionga e tapunu. Le afa mamaunga tai ma le mamalu le saufa inga le flufi. Ioi. Ile alo upu le mea lea. Langa i mata ngā leo o tino fia. Ua iloa ma ilo vea. Ua mate ia le tupua. Ia lau tala le nai whai atu. E i me tutupu mai tangata nei langa iei la mutu o ainga nei. E iai a itu mai la mutu o tā isu o le ainga le nei. Lai feola ma mata mai i mea ia tūlai mai. Ioi. Na mai la ia lea. A o lea la o toi tūlai mai whipule ai. Ropati atila e whai malo ia manunu. I le tātou whinaunga le whai nei. Ma sola ua, ma salwa whata, ma le anu ama. Nā le me ua umi e na whao ngā. Deri i le whai whao waulo na to whinga whao ia. Ai wha tolu le lei. Ona mō lia, wha maonia, le whao o lima. Mātu ia. I le whao ngā ina o se au, o le whangu e whaima se au penga. E sasa pala i le uru. O le leo po. Awe le district court whaia ina. Wha maonia morianga o le li lo ia lea. Lea sa plestene nei o wha msinonga whanua maswaf. Awe le high court whaia ina. Wha maonia lava tū mau le wha maonia o lana sol tū la whano. Awe lunga le kora whapion. Ma ta upu toi lo ina. O le mea lava e tasi. Nā le mea ua le sila ne ai lau o fionga i le loi e sili. Le pelestene o le whalapo patonga. O lo ia Samoa. Samoa's Law Society. Nā mo le whai mtua matanga o le mata atu le atunu. Ma tilo fia mea na whai. Ao le ale mea na tupu. E wha sala atu ai oso tuile e pa ave le mata upu i o le pale mene. Le pale mene o Samoa. E whai mai ai e le pale mene. Le whai unga lea na toi whai ngā ruenga i nei. Le ri leo pule ai atila. Taimi mua wa whao ngā se ai le malusi anga wha pale mene. The abuse of parliamentary privilege and power. I'm so angry about this. I'm telling you. And I'm not afraid to tell you this right in front of your face, Tulepa. It is you. Then the fire le fatununga le fire. Fire ina le pili ale pale mene. Fire ina le pili ale malo. Ai wa ave le mata upu te tonu le pale mene. E fai mai ai le mea. Ti ngana i lo wa soli le tula fono. Soli whaatolu, whaamaunia whaatolu. Ai whai la voi whia. Se ia wa o ina ma faufaua
o ta ngata uma le tunu e o ia te utou HRPP o lea tau te whaalongo mai. Ta ngata uma o lo lango iai se mea mi o tonu le mea na. Se whainga leo se ambi o tonu whapea. E le uma ai le mata upule nei. E le uma. E whai pēa na fua watu lau tusi. I o le Palestine. O le asosia lo ia Samoa. Na mo le whai ei. Whamata iwi i le mea lea. You turned a blind eye. Why have you continued to allow this person to practice with his own license and his certificate? To practice law. Why? Le mai foi o tau sa o ile vea. Mai foi o tau te popoto ma fai tau ki ke li ma kou MMM. Aya, o ki ke li la ma MM i e sori il tu la fono ma fai le corruption ma le mata ngao nei mea fa sori tu la fono fa ala tua. Fa fonga le HRPP supporters. No, I feel for you because o nei mea uma o lo fiufi fa manungase la lau fua iai pe o oe le tupu ele melea. O lo ainga le tupu ele melea. Fi nau mai le ainga ma lo le ainga le famsinonga, ma lo le famsinonga, ma lo i fi nau nga uma. Ai o mai e fai lisi tu la fono e li liu. Ina ia tau fiofia ma tanu mia pea. Le a ia ta tau ma le pule ta tau o le a inga ia lato mea sina. E le ai ma seisi e ola o tangata nei. E umi fo i masona soifua. Lea lato te manatu natu ma mana nao. E fia pule i mea a isi tangata. Mark my word. Ioi. Tau te wheo ai o tau eilo. E muri tai o mātou aitu mo mātou tāhisu mo mātou ila mutu ia te utau. Tanga tau te ami o leanga mo tau mana fua i mea le lua tua oi. Lofa mai le tua vai lua tusa so tātou manuia le aso tai au. Tālei tu lai tasi tātou ulu whao le malae. Mo malae ma maota tau ave ma malu o tia whau. Maota sa mo tia whau fo le nai le aso tai au. O le a fio mai ai. The Right Honourable. Wau wasa manaia Sir Winston Peters o le tektai o le New Zealand First. Ma le toa tele o i la tau o le vaenga whau whai a le New Zealand First. Wa apa mai a Samoa poto e ta wala mai i le fono fau tua. O le vai tele e nuti mea ai Samoa mautu vai ai. Wa apa mai wa wasa manaia. I le vasenga o whawhiangainga. Le maafutanga so whatasi o e kalesia. Wa a apa mai i le whaalapo patonga o te tai o le Pacific Leadership Forum. O le te whono o le nawaenga o le whionga i le alori. Honourable, whepule ai, semi-whepule ai. Ma le whateleinga i ale umuenga i atele ai Edwin Puni. Le Asa Foundation. Ai maise o le office o le konsula. Ua whaamatu umai le malai na ia poto ai Samoa tai au. Ma wheiloa i ma le whionga. Auto umalai o lau whiu la vale i e o mai. O mai tai au e whaalongolongo le mata upulea. Se i whaafonga i ei Samoa. Se i saunoa ma malele le whionga o fo i le alori i awa wasa mana. I warisi alori i na. Ioi. Wa wasa mana i a Filipo le male ngafa o maupe nei. A wai sa saa i ei sua. Wale a inga sa muri anga. Tātou wheloa i Samoa i ona tūlanga. Awhio mai tala mai ao tale i tūlanga e tasi. O ke kūlo i lunga e whapaoro sa malaka ko amaka lo kaya. Oilo. Ta mam tina mātutua maisi i utou whaalongolongo. A o le a se whina ngalo ma le whanonga o le whionga
ia vavasa manaia Winston Peters. Le anava tau o le tamaloa. Ma le whailo e le whangatia o nisi vaenga taua. Whamai ale anava tau. Whamai Winston Peters a utulei mai o te matuasa saa atoa le whaamrianga. Mō tangata mātutua. Ele ngata le nā, whamai o te matua tū malosi na ia tau fia le si tanga o tau sanga i le ono sifuru malafitu o whato ai maua leo le pensione i le ono sifuru malima ia tū mau i le ono sifuru malima tau sanga e maua i lau pensiona matala i lau pensiona ma e ai ma e manui ai duia tele le tātou tunu o sau seu si ufanua ia o le a wha wina ia le ngāruenga i le fia finei. Ja, ai whafta iatu lau sunga le lead producer. Seu manu, ia, anga leifo i le tua i malolonga i le aso taia. Awa, e uma o le mauto Samoa. Ia, se o mawhau whaupe o te stoia o mai i le tātou ofisa pele ai. Ai o le am whaifo in a stream live atoa. E le tātou Radio Samoa. Ia malana au nanga i lunga o le Facebook page, whapea fo i le tātou YouTube channel i le aso tai au. No, luna winga lau nai tamam tina mātua le ale mwhaiona o mai i le mauto Samoa, le mwhaiona e tamata ma mai mō mai i lunga o le televise i le aso tai au i lunga o le platform o le Radio Samoa. Whamangalo se leo, ria tele le tātou tunu whailua i le aso tai au, ai whasuifu ia ma ia manuia. O le ese tatu funeral directors o se fale maliu sa